Habakran kinong patay kubor Shillong Press Club alor kamat kabayday bagajing slam ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ban penkendria ano ya ki harijan ki basa na them yo maulong ka HNYF kalapan pa bagajing sobenyaw bag Sarkar MDA ka ba lalet no haduk manukut ke semoy terekam jongkasan senemru kampatla ban penkendria ya ki jat benriu harijan ki basyang basa jubor hakajaka jongka himam lim Watla ka dekamat ka bagi sang bahalang beper kila dawa naduk bami ku huri-hura ha kesnam arajar kat pra. Kani keseng ke penparu ke jinglengo bakumno ka hima meliem ru ka susngap kene ka phang. Namar ka hap hapo uput usam jongka da ka bakentok ru usiem ubah susngap jar. Kumjuk ki menteri ki bampet ka khya ka shon jong ukun hajar. Ka HNYF kala penrem juru ka sarkar bawa la ka perthai kala long jai labun snam menta. Ndai kadang don pat ya ki pulet pahara ki balabo athem yo maulong ki ba khang bandrung ban mi syaka jaka basong basa ki harijan bat gajing khang haduk mentai ke surok ka bayat leng banang ni kala kata apat ikinong khayi bat gajing deheng kali kumta kani keseng kala dawa na sarkar MDA2 bagade ban penkendria ano igini ki brio na them yo maulong syaki kuota jogi tenat bagi trei tina kalian kucungi keseng kalong ba ila khat ban supai maneh kran tang hakimitiar langsungnya Namar kawi ke ba kajing le sarkar ngalong fi la samsnam la le mentas ngalong biang fi MDA2 second gear in pet ki issue ki speed ni ki suki bang la dawan ka pot sang pot khamtam e ki thamator ang thi kawi ke bang aso pa man ong fi jing sha ka himam lim balai ko su sam jar ka su ailat ka government kan le kan bomon kan penya namar ka jaka hi ngani thu ho fi ka jaka ka di jong ka himam lim habanga ngadi try jong ka nu ka jaka ka responsibility ka di khambun kan ding di jong Mereka basosi kalau mutakan bagi himamali mutiru usimru ni isu syong haju kimenteriru isu syong bai tang tupa office hakapo syua ba ong kisim ba ong kimenteri de makiki ban lai da ron ganu nu gajing khono hajar yu ba ban mi syahman ndai fin pej menta ni isu ai tang tu bisa ar klur kisngam no jan ha mereka kawai ga kham smo fla kalau ba pi gajing ja kajong jong ba jong kham tam ya ki border issue hamukro ha Baik, haduk kanu mentang government ka pelut itu giban ai security tiki hari janang the ha hang tu ki bu 24 hours ki pulet nak central ru war ki tu CRP ru apseu nak state government siu tu lap itu so ki pulet ki baran hang tu khain pi la gidan shipongwan la san pho jar we salary ru to berkhat fi tu shift ti ka nuklur hak shi bana ga siu tu lap itu balaite banda ai security kat ba shi ki border issue pat kum shalang pi kum shumukro kum shi tigi shi babun ha ki ba ya kajaput baga asam ringim ji pat ba kita ki pulet kin don bro 24 hours pi gani gajing pen le delay na kapor ngakwa man ong fi dai ka datang ka company bed datang ka company bed kene ban khot be yaki na kapor ta kami jong gajing ekran rega bang ngakwa man ong kitu ki bathau tu committee harijan hatu ki dikyu ki don hok ne pi gajing ainu entry ke surok mentang ka ta pe ha mentang ka kat barang mi kisngi ki kali kinang mi surok kanang red kajing jongi ba ngilek ha sayo syahatu kajakayan kaliwat bangiwan hang niru ya perkhat fusin sis pasin so bangin rung po sor shikiyo shihat city na mata parking ro nai pa dekran da ga bo ong dahar mata ban le mta ngaha tang kaweng bangi kwa ngim kasangi kwa weng swate pendap soi ka kamse phi la da contentment kala ban rat deng khong itu gi shong bi an phila ihi hakidu gi julu para ki jaka jaka tang shiklimat ka raji sibi bat ka le be da baran kam nawar ka dan hokte Kimi ke jaka junga ka de jong piru haple ka ba de gelenti ka an ka ya ka an kam jong try de le la jong kamran wi himam lim pi ka sarkar jungi kam not bai contentment halishna ki yeng bi an hekti khap jalu para ki tu gi kendong pe kamno contentment ka le kam sngap kam ap shup ora be ge jispira ti bali ka sarkar jungi kam le